što podgorička klima je takva koja nama imamo ogroman broj sunčanih dana i iz tog razloga je vrlo bitno promovisati biciklo ne kao sredstvo za rekreaciju, nego kao prevozno sredstvo. Biciklizam u Crnoj Gori u Podgorici ne smijemo posmatrati kao turistički ili sportsko-rekreativni segment, već isključivo kao, ne isključivo, ali prevashodno i primarno kao način transporta, saobraćaja, dakle mi to moramo da stimulišemo. Staza, uradili smo 4 koridora, ukupno 10,3 km biciklističkih staza, izabrali smo izvođača, dakle glavni grad izabrao izvođača za izgradnju preostalog koridora biciklističkih staza, 5. koridora, ukupno će nakon mandata ove vlasti gdje je DPS vršio ovu vlast, biti izgrađeno, zajedno sa našim koalicijnim partnerima, biti izgrađeno 13,5 km biciklističkih staza. Za period od 4 godine, što se tiče biciklizma, sasvim dovoljno i mogu reći da je ostvaren veliki napredak. Hvala. Koja će se graditi, ne kažem da je ova vaša staza idealna, ali negdje u anketama svi prije par godina biciklističke staze su bile dominantan zahtjev, a znate u nedostatku prostora i traženje nekih atraktivnih koridora, možda se nekako malo priješilo, smo sužavali izravne površine i pješačke staze, ali opet smo dobili jednu mrežu 10 km, bolje je i to nego ništa. S tim što se sad u nekom narednom periodu mora malo pažljivije planirati. U gradu govori činjenica da projektovanje tog Donjogoričkog bulevara, koji je donacija vlade prvi put u 4 godine, baš u izbornoj godini, da nije obuhvatilo biciklističke staze. Dakle, u mandatu prethodnog i sadašnjeg gradonačelnika Podgorice glavni grad je raspolagao sa preko milijardu eura iz različitih izvora koje ulagao u razvoj infrastrukture, u kapitalne projekte i sve ostalo. Ja zaista mislim da je postojalo i tekako načine i vremena da se ove biciklističke staze završe mnogo efikasnije i mnogo bolje, znatno ranije, da nismo morali čekati donacije kineske ambasade i turskih ambasada kada su u pitanju izgradnje tih staza. I još da kažem, meni jeste ostao žao zašto u Donjogoričkom bulevaru to nije planirano, zbog eksproprijacije, beskućnog prostora. Mislim da je moglo i to da se uradi, jer to morate pitati planere i investitore zašto toga nije došlo. Zbog toga smo napravili program koji se sastoji od naših prioriteta koje ćemo raditi u naredne 4 godine, vezane za saobraćaj, za uređenje korita rijeke Morače i Ribnice, za promovisanje dodatno biciklističkih staza, za izgradnju novih koridora. U novoizgrađenim kvartovima nastojat ćemo da biciklističke staze budu odvojene od trotoara kako bi se na taj način olakšalo kretanje i pješacima i biciklistima. Imamo bulevar kao u Ubovcima, Karkali koji imaju zemlje prostora da se pravi nova biciklistička staza, ne mora da bude skupa, ne mora da to bude velika investicija, prosto u gradovima okruženju vidite da su biciklističke staze, neko ima trotoarnog obilježen prosto žutom linijom i to je to. Imamo u planu rekonstrukciju ovog puta ka kućama Rakića i dalje ka Tuzima, tu ima i tekako prostore da se planiraju biciklističke staze. To Tuzi je 11-12 km, tako da to možda bude respektivan broj. Također smo uradili idejno rešenje, dakle, novog servisa građanima, to je bike sharing, poput onoga koji imaju gradovi poput Amsterdama, Utrehta, Beča, Berlina, Rima, u Rimu i cijeloj Italiji postoji servis Wallbike, u Ljubljani također preko sistema elektronske karte koji već glavni grad radi na tome, postoje radni timovi. Taj sistem će podrazumijevati i implementaciju bike sharing sistema na postojećoj mreži biciklističkih staza i nadamo se novoj mreži koja će se graditi. Od toga nećemo odustati. Ok, slažem se s vama da bi bilo jako loše da postavimo na pogrešnim osnovama taj sistem, pa da ga poslije ispravljamo i znamo da što se rodi vrijeme neispravljeno je bolje analizirati pametno pa onda dobro realizovati. Gradska uprava i da upravo da svaka odgovorna gradska vlast i neko koje vodi upravo treba da ima sluha za aktivnosti nevladinih organizacija koje ukazuju i koje su najbliže informacijama o problemima sa kojima se naši građani susreću, a posebno kada je u pitanju problematika koja je danas tema ove javne tribine, a to je saobraćajna infrastruktura u glavnom gradu.
Naravno, za svaku saradnju sa nevladinom organizacijom, sve predloge kao nova gradska uprava bit ćemo otvoreni. Što je važno je da sa nivoa institucija ide taj apel i da se promoviše i da ljudi koji su prepoznati javno promovišu to kao sredstvo prevoza, ali zaista da idemo na posao na biciklu i onda bi ljudi kao primjer uzimali i vidjeli da to nije samo sredstvo za rekreaciju, nego već nešto drugo.